Ikaze nanone muri iki gitondo cya kare aho tuzinduwe no kubabwira updates ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho bikomeje kuba bibwana inshuti. Waramutse neza? Waramutse neza Damien. Muri kumva ndi Damien n'ubundi nk'ibisanzwe, ariko niyo mpamvu tuzindutse kugira ngo tubagezeho how situation, how komba ziri kubera muri Sud Kivu, nihe migambi ubona yahindutse, byose tugiye kubirebera hamwe, ndetse tujye ku mirongo y'imbere y'urugamba, turebe ingamba nshya AFC yafashe zikomeye. Ubona ko Uburundi ni budakuramo akayo karenge bari bugwe mu ikosa rikomeye cyane uko bimeze. Reka rero tubashimire mwe mwahisemo kubana natwe, tunabifuriza igitondo cyiza kuri uyu wa mbere. Yego, tariki n'ubundi ni ya 2 z'ukwezi kwa 2 2026. yego n'ubundi ni ikiruhuko, umunsi ni ikiruhuko. Abari mu bice bahereye mu Rwanda, wowe sinzi, hari igihe uba wumva ko dukurikirwa n'abo mu Rwanda, ariko n'abo hanze dukurikirwa n'abantu benshi bagiye batandukanye, haba mu Ibwotamasimbi se mu bice bigiye bitandukanye. Reka tubifuriza amahoro y'Imana kandi urukundo ruganze, nicyo tuba tubifuriza. Yego. Bwana Habinshuti, tugiye gutangira rero ku mirongo y'imbere y'urugamba, kuko abenshi bavuga ati haraye iki, byagenze gute. Reka tubabwire operation zaraye zikozwe mu masaha n'ubundi y'ijoro, aho bigaragara ko M23 yakoze akazi katoroshye. Uko bimeze, akazi gahoraho urabizi neza ko hari muri Sud Kivu ndetse na Nord Kivu mu nce ziherereye aho imirwano ibera, ntago baruhuka, akazi baragahorana buri munsi, nta nubwo bakiryama, ko intambara ziraba ku manywa na nijoro. Urugero twavuga nko muri kara gace ka za Minembwe, urabona ko hari intambara idacogora ku manywa na nijoro, nta kuruhuka. Turaje tubagezeho uburyo ki burambuye bw'intambara habereye muri iki gitondo ndetse n'igicamunsi cy'ejo. Ni agace bukarimo imirwano ku buryo bukomeye, kuko urabona ko uruhande rwa FARDC rwahagurutse nk'urushaka kwigarurira kiriya gice. Nta gahenge bari gutanga rero kuri M23, niyo mpamvu byaho ntago byoroshye cyane, ni intambara iri kuhavuga gusa muri aka kanya. Yego, imirwano irakomeye, saho gusa imirwano iri kubera maginga ya hafi neza n'umujyi wa Uvira. Nikomba bivugwa ko abahungu ba M23 bashobora kuba bageze mu mujyi wa Uvira. Yego, ni ibirometero bike cyane bibura. Haraza Kiriba, urabona intera ihari kuva Kiriba ujya Uvira, ahantu bugufi, kandi urumva ko abasore bari ku mbaraga nyinshi cyane na pressure yo kugira ngo babashe kwigarurira icyo gice kindi badafite, kuko Kiriba basa naho bayigabanyemo kabiri. Rero urumva neza ko byanze bikunze kugera muri Uvira mu masaha makeya cyangwa mu bihe biri imbere dushobora kumva ari ibintu bishoboka, kuko ni imirwano idasanzwe iri kuhabera. Urabona nta gahenge ku manywa na nijoro, ku ruhande rwose ruba rurwana no kugira ngo rudatakaza aho rufite. Bigaragare ko n'imirwano hariya kuri M23 ishobora kuba iba yarabonye intsinzi kare, ariko hari ikibazo cya drone cyane, ariyo mpamvu ubona ko M23 isa naho yafashe ingamba ko igiye gusa naho igihagurukira. Ni ikibazo gikomeye. Ni ikibazo gikomeye, ndetse tunagaruka ku byago bikomeye bishobora kuza kuba ku gihugu cy'u Burundi nyuma y'iraswa ry'indege hariya Kisangani ku kibuga cy'indege. N'ubundi indege zari zimaze iminsi zigaba ibitero muri biriya bice bituwemo abaturage za Masisi. Abaturage barahashiriye, ariko bisa nkaho n'ubundi umuti wabonetse. Bishoboka ko nyuma yo kuva muri biriya bice n'ubundi bya Kisangani biri bwimurikire harya ku kibuga cy'indege cy'i Bujumbura, kuko nyuma yaho n'ubundi Makenga atangaje ari amagambo akomeye. Urabona ko bisa nk'ibyahindutse ku mirongo y'imbere y'urugamba. Niko bimeze, urabona ko drone zose ziri kurasa muri kara gace karimo imirwano ziri kuva i Bujumbura. Ni hoteli iri rwose kuri cya kibuga cy'indege cya Bujumbura, niho biri kubera. Urumva ko ni ahantu hakemangwa neza ko muri iyi minsi hashobora guhura n'ikibazo cy'umutekano muke wo kuhibasirwa, kubera kiriya kintu cy'uko hari ibikorwa byose by'ikoranabuhanga, ndetse akaba ari naho drone zose ziri guhagurukira zijya kurasa muri kiriya gice cya Sud Kivu cyose kirimo imirwano. Niko bimeze bwana Mishuti. Urabona yuko bitari buze koroha, ndetse ubona ko ibintu byahinduye isura.
byabaye bibi ku rwego rwo hejuru, aho magingo ya n'ubundi igikomeje kuba ikibazo n'ubundi, intambara irasenye niyubaka nk'uko babivuga. Abaturage bo mu Minembwe bakomeje guhura n'ikibazo cy'imihahirane kinagoye, ndetse rwose bivugwa ko M23 isa nkaho yatinze gufata Uvira kugira ngo ikupure uno muhanda wa Kiringwa. Yego niko bimeze, urabona ko M23 uburyo hari ahantu ishaka gusa naho nayo ihafunga, ku buryo Bukavu basigara nako Uvira basigarana kara gace, kuko nukuva i Burundi baza hariya nta bundi bw'inyagamburiro. Nukuvuga ngo uriya muhanda ujya Baraka urabona ko bakeneye gusa naho bahafunga, kandi n'ubundi burafunze kuko ndakeka nta kinyabiziga gishobora kujya gutanga umusada giturutse Uvira cyerekezayo. Rero nabo basa naho bafungiye muri Uvira nubwo bayirimo. Icyo bari gukoresha ibira bitero biturukayo biza ku butaka n'ibi bya drone biri kwivira i Burundi mu Bujumbura. Urumva ko kara gace naho uburyo bagafitemo yanze bikunze ni nkaho kabafitiye umumaro utari mwinshi cyane. Ni ukuvuga ngo n'ubundi Uvira yo bayivuyemo bakoresha i Burundi, kuko n'ubundi babona ko ibikoresho byose ndakeka bikomeye bitakirara Uvira. Muri iyi minsi maze igihe bajya gucagingamo ibikoresho ndetse banagabamo ibitero mu birindiro birimo mu buryo bw'ibanga bw'amatsinda y'abantu bakeya, urumva ko ibikoresho byose byibereye i Burundi, n'ubundi nayo operasiyo zose zisa naho ariyo ziri gutegurirwa. Urabona ko intambara bayihinduriyeyo, nubwo Perezida Sekiti yasaga n'ubisaba mu gihe gitambutse abisaba neva, byabaye byanyabyo, kuko urabona ko noneho basa n'aberuye. Urabona ko ibikorwa byose bijyanye n'intambara ari nk'aho aribo biri gutegurira. Oya nibyo, ndetse binagaragaza intege nke za Evariste Ndayishimiye, binagaragaza n'urwego rwa diplomasi ubona yuko bitari buze koroha, ndetse ubona ko aba FDNB magingo aya bakomeje gusa nkaho babona ko ikibazo kigoye. Yego. Hari ikintu gishya basa naho bafite wumva kiriho, bivugwa yuko uburyo wagabaga ibitero mu bihe bisanzwe bitandukanye n'uburyo bameze mu kara gace basatira ka Minembwe gatuwe n'abanyamurenge. Urumva ko noneho ngo mu bitero bihari bo bihaye intego yuko agace bafashe icyo basangamo cyose gihumeka ngo ari ugushyira hasi. Nibyo biragoye kandi birababaje magingo aya. Biravugwa ko n'ubundi mu gace ka Axe ya Tanganyika Baraka bigaragara ko hagiye kugenda haboneka ibitero shuma bito bitoya usatira umujyi wa Baraka. Niki uri bubone kigoye cyane ku rwego rwo hejuru? Ubu ni ukuvuga ngo byanze bikunze ikintu gihari hariya, ikintu gihari nta kindi ni uko hari buze kuba byanze bikunze fosi iri buze gutegura iby'imirwanire myiza, ku buryo hari ahantu isaha n'isaha hari umuntu ushobora kuhigarurira mu gihande kimwe. Ushobora kuba 23 yabikora cyangwa se FARDC ibikora. Nibyo birashoboka cyane, kandi urabona ko imiteguro ikomeye, kandi tugarutse ku rwego rwa diplomasi, urabona ko kuri kote ziriya zose bisa nkaho bigoye kuba Kisekedi ari bubashe kwigobotera umutego yaguyemo wa 23. Yego niko bimeze, ntabwo byoroshye muri kara gace. Urumva yuko byanze bikunze intambara ziri kuhabera ni intambara z'imbaraga, ndetse zinatandukanyije n'izo dusanzwe tumenyereye mu bice bimwe na bimwe. Ariyo mpamvu ubu tuvugana muri aka kanya hari amakuru yandi mashya abasa naho bavuga yuko Wazalendo muri kara gace ka Uvira afite ikibazo ngo cy'imibereho ku byo kurya. Sinibaza niba bagira uburyo ki bategurirwa ibyo kurya, niba bimeze gute. Ntago ubu ngo bafite ikibazo cy'uko bari kujya gushakira ibiryo mu baturage mu nce ziri kugenzurwa nayo 23 mu buryo bwo gushaka ibyo kurya, kandi bazi yuko hari force zitari zimwe n'izabo. Ubu hari abamaze kugwa muri ambushi, bamaze kuraswa ngo benshi, bitewe n'iki no kujya gushaka ibyo kurya bakajya gushakira mu gice kigenzurwa n'umwanzi kuri bo.
nibyo rwose urabona ko bamwe bamaze kwiripotinga magingo aya, ntabwo biri buze koroha, abenshi bakomeje kwiripotinga, birakaze biragoye, kuko ntibiri bworohe habe na gatoya, bitewe n'impamvu ikomeye y'uburyo batitaweho, kandi kuko ino ntambara ifite abasirikare benshi, kubatunga ntabwo biri byoroshye. Yego wenda bafite ubukungu, ariko bitewe na poor communication no kuba wenda harimo agasigane kuri kote zose, urumva igihugu cy'u Burundi hakazamo gutunga abacanshuro, hakazamo ingabo za FARDC, urumva biragoye ku rwego rwo hejuru, ntabwo nubwo biri buze koroha, bitewe n'uko harimo kwirebanaho kuri ibyo bihugu byose, kandi urumva ko kuri kote y'u Burundi na kote ya Kinshasa nibo bari gutunga abasirikare bose bari ku mirongo y'imbere y'urugamba. Abatanzaniya bo bagomba gutungwa n'ubundi vrema na leta ya Kinshasa. Urumva rero uko guhuzahuza biri kugorana, bitewe n'amafose bafite, ibyo kurya biragoye ku rwego rwo hejuru. Urumva niyo mpamvu ikomeye iri kugaragaza ko bitari buze koroha. Bwana Habishuti, reka duse nk'abacukiriza aha ngaha, dukusanya amakuru yizewe, twegeranye abantu baduhaye amakuru, tubanze dusesengure neza, mu masaha akurikira tuze kubaha ido n'ido y'ibikomeje kubera muri biriya bice neza, byimbitse, amaoperasiyo yakozwe ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara ku mirongo y'imbere y'urugamba mu buryo bw'ibanga, nk'uko twabibamenyereje, tubaha ido n'ido y'uko bimeze. Reka nshimire mwe mwahisemo kubana natwe, ariko tunavuga mwimukije bwa mbere, nta kindi usabwa no gukora kuri subscribe, like na share, bityo ukabana natwe muri uru rugendo rwo kuzajya mubona amakuru ya update kandi agezweho yizewe, nk'uko n'ubundi twabyiyemeje. Yego, murakoze cyane. Yego, mugire umunsi mwiza.